Awana teka tia bukunan te kongora yo. Yare kin te pokia te kosus. Te kosus nta makoro ya te wana. Kipu ay karwa wan tukin te pima isua. Tikipu eriniaki poni kipu ay ka te pima tenua tukin te pima onoua. Awaka ngai teka ni kipu ay kai. O inora te manna i pukoni pai a ke isua ay ayaron na sinti amata. Ay kunnikai ante kunnikai eroko. Inu moi nuena. Awaka pea ki memmena te pai ni ka pepe ay te kora. O imeinaina atuna meiran atuna na yeron pure ante sipu ya meinaina. Ayaron te sino. O metana ayaron te ay eura maka. O wena ayaron te pura sera nenia. Kanga akapuruaki ni kaisakaki nti ay. O panana ayaron tangindran ay kapes. O wetau ito ay kaisua ina ni peina aria taina. O yosino ko may wina takapeng ay kakang ay waitira wina. O mona ayaron tai ngana e kora ringana. Sa taura no oras pangaraman na natia katia tua. Aria kataura giron dem kei te puentake aneru. Kay spangaraman na natia katia tua. Reitaki me te wareware re san warekaki ibukira. Sepangan te tairi ki ayu te akai kakangai puran Yesu. Kana ayu te sira ki ako tuangaki pokona kea kana ko iai. Ha te ram kea kana ko iai. Hantai e saroi nora Yesu. Hai na kona ni kangai. Yesu poncho amata. He angai e puai. He maraira irana. He peki. Haya kirang ina papaki. Ai takamay na. Tapon niya iya ko kinaro iya Yesu. Ang kana iya kos. O nga iya pata-pata. He mera pa aki airana. O iya ki puai. O nga iya kato warerik. O itiram te kang kanya. Saki ko na po no panako. Eng. Ano ko na o panako. Mataka po na pairik. Hamuan tiya papaki. Pare ko na nga kipusmaya. O ikawara te uyang kanya. Poko na nga kipusmaya. Sibukin ang kia kikaya na nun nero ko yangoya. Pairia hindi kipa aron te indapatana. Ibukin ang kia yu tiyo materia yu ni mekinana. O may sa ikakataya ni yangoya. Pa nakota tina. Pa ekakira na ko yaroya. Pa aongan na pendo ni mekina. Itakarwaya kintaya ikakakokoro. Pangaya ko si keke o keke na yaro ni kinana are ayayangoy ayay tapmen naro ni kinana are ayayangoy ayay tapmen na puning ayaroy kitosaki te pai para e cosa mente kinna ani katiri roy pa na ko si Yesu ay na mga punroko ako kiri na nuwa na yo mete pai erik e katiri kiroy Pakana e mangaruko. Awa kia te mene te ometa i o nāpea. Hari nāki kona nora kosina. Ani na nora ki mei tapun no nāpea na ko tapuna. Ieki kona ni konus kosina. Sina ko ie tap men. Me na kosa na ko no nāpea ni ka pene. E na kosa papuninga ie te uia. A te sa musiki te aka. Antai te me te inrapatana. Pa eka kira roi ngaia. Me kakawaki, yango yan tayo na patira aruna na kuya di soni meki. Pa anya yang anira te paipara, pas na nako na kuyay. Puwakara man te paipara ni tayo di kayo, e kangay te akana. Harun Yesu, ke puran Yesu. Tayo katabian na nung naron tina, pa kakira, kapenya na nung tayo na ko. Ni yango ya patira arun na muya na kuyam. Tira e kakaroya na kuyum. Pokonga ni meaw yay, menika paya. Hei ti iya mo te kakawaki ironione. Kia korea na rongo ayo. Na kuya Christian inanuntain te pay ni kirinaki. Nika ungaya pa na te meto ano ni meki na Yesu. Sagi bukina kia yu te inapatana. Mai bukina kia yu arona na kuya. Haki atangiria menyo ni mekina. O yu tante ware. Pamuan te mai saron Yesu ay kakakongora. Awa kuawa na kon meam te sakike iaki. Ang kana kona yangoya. Pakono karapatay ay kay. Manikatam na na kon tokoropen na. Na yaron na yakakaroya tabmen. Ako po diya ni kakuawa. Pane na koro nga.
pena ni Yesu e kona ni kosna ko heriki ayu ipukinan ki arawea monte mais kurikuri arona ai kakatekinano o men roi awa kakanua na koia aki on mekinna haruna tapeu ai metaku konna kana te akina kini kivu akana te pui metenua na kon te pui me ono men te ware te tairi ki ayu ai tangiri amuan ka tuara taratara yo naru narawea hakana kota ki men te akina ki te kivu te pui me ono e kangai te akana ai tau ito ye kai suwa ina non peina hare taina o esno ko mei wina te kapeanga e kakang e waitira wina o moana ai arontai kana kora ringana itoi ake ina non peina rawea i minus nori te akani itoi ake suwa na iron te akai ante ware au ringa are yone e koropoki ntape ni kaungai na no ia krisan na ikatape no paini kirinaki te ponga e koraki ge kangai o tau ito ye kai suwa ina non peina are taina o yero ne kangai ye pei aki apo bisia ki ko antenera ki pei e kamta ku pa ato ki korakoraia a mau ku pa i min po bisaia tai rorome ati me to ni merurung men korakora me punne yu aru na raue na koira e te me to antawira ane kawa kinira roi ina non peina a menta bekira rake punna ke te pai e kona kupe meni mea kuyai pai te me to ni merurung men kona pai te pei ya yu ipukim te aka ni meni kangare eska kapunga na e kangai ko kan sta mai roni Yesu heki meni kangare ayu ana kona pundi ki pati sta irona e na tauko tapiki korake kairiko karikiko pati sta e koropo ki yoane ni kosa paponito yai kai paito yai kai punda ya ayanera e kare sa ki suwa ona no neyo pa anera kai ponua ki ari ki pataponi pei ni Yesu ina non te kare sa ai kai ai bukina ki ari ki pana taponi pei ai pon tauia ni peina on kawa ki ni roi e ki si kawa ki ni roi me pon kariki ana pe pataya ni toi ki tayan sta sebene ni kan sta angana ko kan sta awa yu te pai e kona ni karoi kona konan mangana ko sta au pun karoa na kom sta pati sta pun tiota ana tape ni riraki ena kota te kawai au pun nanya bukini vetia kira a kawa kinara iro narawea pasnari ki patan kairiri kairi yo meta na kon kinan te uea pai te meto makana o te meo no kuaua e mena ina non peina ntabetai o sakiri ki pataya ni toi ki sta na samangari ki pataura patoro aki awarere ki o taia a wakakai ukaki ni kametia ku raian tiang puna kanya tai aki ko mangari ki dikiai pati saka paka o te saka kireve na kon kantaninga ai kararoi me ane kanuan tiota ari ei pai ai kai suan taina ko te tempora haka kai mete nanga yare akai nanu akaurai te ponge akoraki iro ia wake tani makuri te tempora iro ni Yesu etapiki koraki mente maneka e warereke na konne pupurariki a kwariki pateitoi kana kona itoi roi akarawa tapim amio kwam anye pati saroin kuawa kana teitoi ni ngaina awanya nape papun narawea teitoi ni ngaina ni kuawa karawarum o meom ni kosako pakanuan te ngaina kwe aya tau awan kaski paintero karawarum o meom ni kosako pakanuan te ngaina kwe ya tau awan kaski paintero awai kai pukaran te tairi ki ayu menana te aka te atua ai ka tapu akam nakapaya